الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini gumanap na isab kami pangadyan. Ha pangadyan na to bunga simpag iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masikitan nyo dito ha pangadyan na to nasabot sarta miabot na kita niyo pabunga simpag iman amo na in di pagsumuhon sabab di makasumo. Iabutan tanyo na salta miabot na kita niyo papangadyan bunga simpag iman matuyo in tao imingat sin ma'rifaturab. Imingat in ipon patag-ipon. Ingatun niya tuod marayaw sinaon nagpapanjari kaniya. Dahil nga sa babyad to mga kakasi, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpaulong kita niyo patuhan taniyo Rabbul Alamin. Sabab, dirihil niya kato taniyo, ingkatan kasabab-sababan, makakadto kita niyo, papakaradyaan, kaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, nagpalmanin tuhan tanyo Rabbul Alamin, waliman khapa maqama rabbi jannatan. Pahisiw-siw sadya daing ha mga ipon niya nagmabuka kaniya biya din indagbos yung pagmabuka kaniya nagtaat kaniya.
biadinin dagbus sim pagtaat kaniya biadai faraid wal wajibat. Biadai faraid wal wajibat. In pagtaat niya pamahasot si mahatinggi labay dahing hatiunay niya in uno-uno na pierdo kaniya iwan sin uno-uno na nawajib kaniya. Wala nagsumlut yung pangatod niya, wala nagsumlut yung pangdungog niya, labi awlaway nagsumlut in jantung niya iwan simpito ang gauta baran niya. Mayta. Unuin sabab mayta way nagsumlut in kabuhi niya. In sabab niya tuan tiyanto niya. Ima na siyan tiyanto piarat saya niya. Aun tutong basan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to, apabila nimuknyuk limimpa in ilmu pagtuhan hakabuhi tanyo dum iban adlaw mga tuan janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo apabila kaya tunayaddo im mga pierdo niya im mga iwajib niya kato salta limayo siya rin katan makamumula iwan makapiriglo kaniya dahing hamangi sibi-sibi sambil pamangi dakula uno-uno na pagmaksiyat ingan niya maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun kaniya parman sintuhan jannatan dua surga. Turun niyo mga tuan imano siya yari hababaw singgumini basta mano siya in kabayaan nila pasulwa. Ininituan biyayta si mahasut si mahatinggi apabila nagbakkas hakabuhi tanyurum iban sinadlaw in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala yarad na to in atulan wala na to na pagtaatan in napso na to iban sin syahwat na to paman si mahasut si mahatinggi jannatan aun kaniya dua surga. Unin surga yan kakukuyaran ampaing kuyag yari hababaw singgumi kuyag bihaon kasusahan konsum ampain jannatan way kasusahan kuyag sadya tuba lahum wa husna ma'ab timat pa kanila inuno nagdapa-dapa sila sing karayawan dunya iban karayawan hadlaw kana jannatan laung sim mga sila nakauna rin kato taning dua surga jannatu adnin wa jannatul firdaus yan mga tayo mangud na mo dihilan siya ruwa surga. Amin surga puntukan singkatan karayawan, ingkatan surga marayaw. Di kau makaian kulang. Di kau makaian tiu-tiu. Sarawa piakad tukay mo.
piakadto kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulga amin puntukan singkatan sulga in sabab niya. Kaya ingatan mo. Salta ingat mo in nagpapanjari kay mo. Dahil nga sa mabiyadto, inda akan niya. Kikuyakan ko yun ninan. Iliangan niya. Nagahali kau sabab simulka niya. Dahil di hadunya. Sambil pa daw. Mga tuan hilo halain dunya masa natuin. Tao halawm singgumi nagiluhala. Unuin sabab niya mga tuan, liyayuan nila ma'rifatu Rabb. Limayo sila renga Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalayo sila dahil hapal sugpatan hantara sin ipon iwan tag-ipon. Limamah in palsugpatan si manusia panagpapanjari kaniya. Uning kimusug in palsugpatan hantara sintao iwan tao. Na habay ta simpangadji apabila kimusug in palsugpatan sintao patao nabuklas in palsugpatan sin ipon iwan tag ipon doon na doon nahan maawon impaganya ya. Aturayan mga tuan. Dahil nga sa rabyan su'ila ba'da ahli al-ilm naasubo in mga sila nakauna kaibanan makahati ha ilmu. Ilmu ini ilmu nafi' ilmu makarihil kamumpaatan hakabuhi iwan pakamatay. Naasubuin sila yan. Sin ilmu nafi' pag yan. Bihanin dagbos yung pangasubukan nila. Ayyuhuma afdal al-malu amil ilm. Yung pangasubuhan tao makahati uno lang niya. Mga subo kami kaniyo. Mga subo kami kayo. Harwa ini uno inlawi indayaw. Dua impiang asubun niya. Sa harwa inilaw niya. Uno, haunurun haini inlawi marayaw patuhan. Tak kau indak busim pangasubu. Ampay hindi haun. Harwa inilaw niya. Uno inlawi marayaw kaku. Kaniya sadya. Singular. Waila mudsin anak. Waila mudsin asawa. Waila mudsin kampung. Waila mudsin harwain nilaw niya unin labi indayaw patuhan bukunin pangasubo niya unin dayaw patao sabab kari asali way karayawan sintao patao hangkan dumayaw intao sabab sing karayawan daing hanag papanjari hatao. Dahil nga sa mabiyambang di na agarun sintao, in nagpapanjari kanya, hakuti ka aon kawakan niya karayawan, singular. Kawaun niya isa-isa niya. Ang paklimon niya kanya, ingat niya, dayaw niya. Pusbaun niya imbaran niya, wala niya na pusbain nagpapanjari kanya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita yan to. Na,
Mga subo kami lang na kay mutuan, bang mga rikato. Na, unin pangasubo. Haruay nilaw niya, unin lawin dayaw. Alta atawa ilmu. Tuan? Pangalta atawa panghati. Amo yan lang niya tuan, ini pangasubo na mo. Kay mo, pagka ikaw, mapatut pangasubuhan. Maita, siya mapatut. Paimansin Allah subhanahu wa ta'ala, pas'alu, pangasubo ka mo. Imana sim pangasubo, ingatan niyo, iran pangadyan niyo. Ang pagpangasubuhan masa na to ini, bukun mangadji, bukun imingat, sabab yung pangasubo niya, nagdara si asal jawab, sim pangasubo niya. Bang di majawab, sin jawab, dira niya. Walang nakalagihan sin tao ini. Na bukun niya to pagpangadji inbihad to. Inbihad to ragbus, pangasubo, sin mga sila nakauna. Mangjural hanapin nila, mangdusta hanapin nila. Dahil nga sabab yan, piyagmulkaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Ay kamu mga suwaw nuno pakaradyan. Apabila ini pangasubo mo yan, hikakangi hananga subo, hikakangi haya subo. Biasim pangasubo, hajaman simbanu Israel. Yung pangasubo nila kaya baita, nabukon na isap. Sabab nagdara sila sing kabayaan nila. Yari tuhan ang pangasubo masa na to ini, pangasubo sim mga sila. Lianat wal iyadu billah, piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pas'alu, ampari kumangi. Pangasubuhan niyo, mana sim pangasubuhan di ingatan niyo, pangadyan niyo. Kanda siyo, ahla jikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubuhan niyo, hamanga sila maingat. Buko ni pangasubuhan nag-iingat-ingat. Pangasubo, hamaingat. Nahisiw. Was'alu ahla jikri in kuntum la ta'lamun. Bang matandi mutod kaingatan na pangasubuhan ha mga sila makaingat. Hinda siyo ahlul ilm. Amin na pangadji nila. Pia tutu pasal. Hindi mo kaingatan. Pagbingit yung pangasubuhan mo, amin tao maingat magbingit. Pia tutu pasal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bangyad to pia nga subo. Ingat. Hatta umaingat. Iningat sila karwa. Jadi nindagbo siningat nila karwa. Nagpahala in naghindu. Tagapahala in hinduan. Turayan, tayo manghudnam. Nah. Niya nga subo na. How no marayaw harwa ini. Pangalta matao diwansin ilmu. Aturan yung mga tuan. Sakali jawab niya. In jawab sin na nga subo. Simpya nga subuhan. Hana nga subo. Pakala. Al jawabu an haja. Inagisin pangasubuhan. Inhijawab kulaw niya pangasubo mo yan, pangasubo na isab. Ito na yan.
Inhijawab pangasubo, pangasubura. Nauno. Asubon ta ko isablong niya. Injawab ko pangasubo mo, pangasubo ba na kay mo? Ayyuma afdal. Uno isab marayaw. Harwa ini. Al-malu amil aql. Uno marayaw. Sin atau pikilan marayaw. Nah, mahang-mahang saan. Injawab sin pangasubo, pangasubo. Nayari mga tuan. In marayaw long niya. Bukun sin iban ilmu. Marayaw lang niya bukun da sin iban akal. Naunim marayaw. Al-ilmu wal-aql. In marayaw, ilmu, iban pikilan. Tulayan. Nah. Maitayad to marayaw, in ilmu, iban sinakal. Sabab, yaun harwa yaun. Yaun ha ilmu, iban sin akal, indua isab. Iqbalun wa sa'adah. Indayaw sin ilmu, iban sin tao marayaw nakal niya. Hasabab sin ilmu, di mayaw nakal niya. Iqbalun. Alupun niyang kabayaan sin Tuhan, taykuran niyang kabayaan niya. Tulayan Tuhan. Nayang kita niyo bihaon, iaalop ta niyang kabayaan sin Tuhan, iaalop na to din kabayaan na to. Di saan magkugdan. Aun waktu, mataud pa, impangalop ta niyo pa kabayaan na to. Ang paintaw tara ilmu, hasabab sin ilmu niya, in akal niya asal marayaw, magduruhon indayaw. Uno siya yan. Iqbalun ala Allah. Ialop niya ing kabayaan sin Tuhan, dum iban adlaw, tiyay kuran niya na ing kabayaan niya. Usog marayaw. Hagulalan sin Tuhan. Ngayon kita ni Wiyaon, usog marayaw, hagulalan na to. Hagulalan sin sa amin. Imangi usog pagkanto pa sa amin, hansam da siya kuno. Oh. Maas-maas pagkatod niya pa sa amin, bata bago pa siya kuno. Di siya kuno maghalin. Oh. May ta siya rin maghalin si maas-maas na siya. So, marayaw, ilmu, iban akal. Maita, injawab niya ikbalun ala Allah. Alupon niya sa lugay sing kabuhin niya yung kabayaan si Tuhan. Na, bang mo ihaluping kabayaan sin Tuhan sa ada. Kasanyangan dunya, iwan kasanyangan hadlaw ka na. Naatulan yung mga tuwanin, imalup pa napso. Inimalup pa syahwat, nangibog. Ang pari makaibog, impia ibog sintaw. In makaibog, amin paibog sin Allahu Ta'ala. In alamat niya ya dunya, kakalindid to hindi temporary. Simu bintao ha temporary.
Tuhan. Nah, in ilmu matapiliban sinakal, umalup pakabayaan sintuan bang kau imalup pakabayaan sintuan ikaw na masanyang dia dunya. Sa'adatun fid dunya wal akhirah. May tak saada. Wa in kallatil mal misan datiu insin. Wa in kallatil mal wa daqatil hal. Tiu insin. In kahalan masigpit. Karausan sin Allah Ta'ala pataurun. Karausan sin Tuhan paluarun. Ampay kita nuri makaraus. Magpunay manusia. Bangsa jin, bangsa saitan, iban singkatan pia panjari. Magdihil siya karayawan, hatiap-tiap pia panjari. Di niya karausan. Baran niya, di niya karausan. Hisim makaraus. Al-wahidul ahad. Amin tunggal hambuk-buk. Turan yung mga tuan. Indayaw sin ilmu ma'rifatur Rabb. Iqbalun ala Allah. Sarum sa adlaw. Alupon na yung kabayaan sin Tuhan. Sabab amuyad timmasanyang. Taikuran na yung kabayaan niya. Iban sing kabayaan sin bakay niya. Iban sing kabayaan sinisiusiu na manusia area babaw sing gumi. Oirun hawak sin tao. Oy kawasan niya. Bangaw kawasan niya. Tuidju man tasa. Watujillu man tasa. Hapagbaya sin Allah subhanahu. Way pagbaya niya. Way makontrol niya uno-uno. Aturayan tuan. Nah. Wa in kallatil mal misan tiu inalta. Di makapatao din tao. Na, piataud manin tao, piataud man sin tao inalta niya. Labay ring hanapso niya. Labay ring kabayaan niya. Naglingog. Magkaloy magtiyaw. Magkaloy magtawtayan ako. Mayta, wayrun mabaya sin tiyo-tiyo. Ang pari makapatao din tao. Nawang siyayad tumiyad to pa-original sim mataod. Ikbalun wa saada. Apabila siya imalup pakawayaan sin Tuhan. Karausan sin Tuhan yung magpasanyang kaniya. Tayo mangod na mo. Ayan. Palman si mahasot si mahatinggi. Hisiu-siu. In nagparat saya kamo. Usugiban babae. Palanuhyannahu hayatan tayyibah. Kami makaraos. Kami tagdapusin langit tiban lupa. Kami magbabaya-baya. Lahu mulkus samawati wal ard. Tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbaya-baya sin kataan pia panjari niya langit tiban sin lupa. Iwan sin luon niya. Yan tuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitaan kita niyo siya magbabaya-baya. Khaliqu kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kanya tuan yung pagbaya. Na uno pa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
hisiw-siw matan, in pagmabuka niya patuhan, in pagtaat niya patuhan, in pagibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadya, way nalamudsin sila, way nalamudsin ni siw-siw, Allah ta'ala makakaos magpaluhay. Ampain ako iwansing ka mo pahisiw-siw piya panjari sin Allah ta'ala, wayron gaos na to. Bang iyon sin Tuhan in gaos niya. Turayan Tuhan. Naunim mangi al-jahlu. Amo na yung kaawa. Wal-dhalala. Iban sing kalaunan. Wal-dhalama. Iban sing paganyaya. Uno yan mga tuwan. Idbarun wa husran. Intaway ilmu nafi' niya. Kaawam. Intao aun kaawam niya, ingkatani nang niya kalaungan. Intao lagi nang sing kalaungan anyaya. Intao anyaya. Idbarun wa khusran. Intao jahil. Intao nalalaong. Intao anyaya. Idbarun. Tay kuran ng kabayaan sin Tuhan. Nabang mo tay kuran ng kabayaan sin Tuhan. Khusranun. Luwi na kaw. Wa in kasuratil mal. Misan pasalak sa inalta mo. Luwi na kaw harikod sin Tuhan. Sa harikod mo, hagulalan mo, iwan sin pagkain mo, ikaw na napo daguan. Ikaw na. Naay mo tuan, kalupay napo daguan naman sa si Musa. Hima aspir aun. Liumus. Hima askarun. Piyagmulkaan sin Tuhan, tiyon sin lupa. Sila ito yung mga tao po daguan, hamasayad to. Zalama. Manglalaog. Idbarun wa khusran. Nanaykod. Kaya kuranin nagpapanjaring kanila. Na, kisahan ta kamo mga tuwan. Si mga tauan niya yan. Si mga tao awam. Si mga tao maghinang halawang kaawam. Si mga tao maghinang singkaanyayahan panglaw. Dua tao yaon. Inamuk tao. Yagad na yung kabayaan sin Tuhan. Biya din ang dagbus yung pangakad niya. Di niya man kaba kanin rejeki niya hababaw singgumi, piarakat siya. Sabab ipapalag sintuanin rejeki, hababaw singgumi. Pamsupi manakibiya, wakulu min rizki, fantashiru fil ard, wabtagu min fadlillah. Pagpulak kanat kamababaw singgumi, lawaganing, hinanganin sabab, sinikabak no sinrijiki, dahil hatuhan niyo, yan piulak palik pa niyo, hababaw singgumi, harin lupaan, iwan haragat. Kiyabakan niya nin haragat. Kiyabakan niya nin hagin lupaan, yung kaibanan way, liag na ito haragat. Natuan. Namingit siya. Mukun biya simbihon di kato, timbakun. Hamuk na makawa. Napukul pa yung lima niya.
Tiyo pen nakawa niya, miyatay penista. Nain siya yakad ng kabayaan sintuan, namingit siya. Bang marayaw inumpan, marayaw tinduk. Tinduk siya. Na. Yan tunin rijiki iutong niya. Nabunan ng rijiki, nakawa niya na. Sabab hinang na yung sabab. Aun na makaun niya. Aun na hikarakang niya. Bano si rijiki. Hatuan. Sungmaan siya mo eh. Nasabit siya. Nabingit siya si mga tawang anyaya mang lalaog. Kaya ingkatanis ta niya si mga tao mang lalaog. Si mga tao jahil. Tulayan. Way kiapin, way hadya siya piyatay sa kaya in nakakain ista niya katan. Way pakiapin ka niya. Kaya katan. Way ramaran niya mui. Way ramisan ni karagang niya. Sa intao marayaw, harap niya patuhan. Maita. Intao marayaw yung pangandul. Ang pembihon, marayaw yung pangandul niya, hahansam niya, hansam da kulong na. Saan ka pangandulan ni hansam? Nangandula kawasa, saan ka pangandulan ng kawasa? Ini siya yadto. Miyanaw siya, nagtatawakal siya patuhan, nangandul siya patuhan. Nah, yadto na naka, si mga tawan niya, yan uno niya. Innaka niya pagbingit-bingitan, amin siguro niya, aun na maranya pakusinan niya, aun na hikaragang niya. Nasa kali. Kaya si mga tao nasabit, si mga tao jahil, si mga tao maghihinang sing kalaungan, si mga tao anyaya. Nayadto na. Sa insya na nga ngandul patuhan. Aun ista nakutkutin tauyad do. Nakutkutin lima niya. Amin tao nga yad to asta sinta umamimingit. Nakutkut sin ista in lima niya. Na. Aturayan tuan pagkutkut na ista da. Wala naig niya. Pag sa kalituan, minitan sa dayaon, si makit ni lima niya. Pag sakit, magsusungin, waktu magsusungin sakit. Narin niya nakasandalan ng sakit. Tulayan tuan. Nabangha mga masatay ni, diya niya na paduktor. Pagkanto niya paduktor, doktor lang niya. Kita along ni lima ko ini, nakutkut sa jasin istadi, kung nakasandala ng sakit. Pag kita sin doktor, suwelong na uturan. Naintaw kaya sa sakitan, nuway na pagpikil sin uturan. Ngayon kaninuturan niya ito, na maway na liman niya. Suwelong na uturan. Nalaw na doktor uturin na wat bang biyahe nili ko nakasandala ni sakit. Tayan tuan. Iutod na sin doktor. Naigin sakit. Pag-iig sin sakit, si Mubli na sabing sakit. Di nila katahanan ni sakit. Nagbalik siya pa doktor niya. Law na doktor si makit na isa. Di ko na law nakasadalan. Pag-examine sin doktor, suwela lang na uturan. Iutod na. Nakarwa na iuturan.
Pag-ubos uturan, maiging sakit. Pag-uwi niya paway, sumakit na isa. Pagkadto niya pa doktor, uturan da. Mangi kasudahan ng doktor, uturan hadya pag-ubat niya. Uturan na ang paubatan. Natuwa napit na way makapin, nabot na rin, way nabukton niya. Natali niya, bukod na pa doktor. Natali niya, madto patao amin na anyayan niya. Liag niya. Mahita, nakapikil na siya, panganyayan niya, piliglulong na rin dito. Liag nen tao, amin na anyayan niya yadto. Amin tagdapo, amin namingit yadto tagdapo sinista, liag niya. Sa ubos, kaya rakang niya ninista, nakakaon niya ninista, amura kuman, nakutkot siya sinista. Kiutkot ninista, sa nakaon ninista, nangutkot ka niya. Nalong niya tuwan, miyari ako kayo. Nalong na ho. Katumtuman mo ralong niya. Nalong na uno yan ito yung katumtuman. Na ako sa inilong na nangawa sinista, bingitan mo. Nayari ako lang naman, nayari kayo mo. Aturan na yung baran ko ini. Nalong na may taed to. Na, pagkakulong na sinista mo, pagda ko pa ba, hagitungan pa, nakutkot na ako sinista. Nari ko na lang nakasandala ni sakit. Pagkanto ko pa doktor, inukuman uturo na. Nakaupat na nilang na iuturan. Nang kansado lang na kumiyari kayo mo, mangayo ako kayo mo. Maapa ako. Sa tayo masubo na siya, unulong niya, inhinang mo. Simbiya na hining kahalan ko. Nalong na hawak to kaya mo nun. Himarap ako patuhan. Sabab may anaw ako namingit, himarap da ako patuhan. Na kaya mo manimbingitan ko, sinamot yung rijiki ko, himarap da ako patuhan, utuhan ko. Pakitaan ka ako inggaus mo. Pakitaan ka ako yung kawasa mo. Siniyan niya ako sin tauyad to. Naamod tulong na tuwan yung kaya pamung ko. Pakitaan sa dalong na kakuutuhan ko. Impamarinta mo, antara ko ibansin siya. Turayan tuwan. Mangannal kita ni umarayaw ang kawasa ring Allah subhanahu wa ta'ala. Nalang mo, pa na utudilim ako. Wala nagkangi. Bangway nagkangi di, rito na kaw magkangi. Waliyatuillah. Naingkis sayad to rimayaw. Rimayaw siya. Nangayo siya kamapan. Turayan tuan. Magkagunahan kita ni umalup pakabayaan sintuhan. Inang laugyad to sa da siya imalup pakabayaan sintuhan. Di niya katatasan. Piyakinam ka niya sintuhan niya dunya. Biyadin na inadlaw akhirat. Aun beta kato tanuyad to na sila na kauna rin kato. Nangayo patuhan mikibalik maripa dunya. Hinangon nila na inwala na hinang. Natuan. Imbunga simpag-iman. Kagunahan na to. Dahil nga sabab yan, mga muhajin na iniwan sinansar, dihilan nila important sa lagu-lagu. In ma'rifatur Rab. In imingat, in ipon, patagipon. Ayan, mga tuwaring kagunahan natin. Usog marayaw, mano siya, imingat simpagtuhan.
Na pula-pula mo niya do. Ingkit sa nasabutan niyo do. Piyagtawbatan niya rihadun niya. Ingi simpag-anyaya sambil padlaw ka na ka na. Sa intaw yadto, nangando siya patuhan. Tuhan ko itukbal ko na kayo mo. Sa pangayon ko sadya kayo mo. Pakitaan ka ako yung kawasan mo. Piyak kita ka niya. Tuhan. Na, sa babisin sinayad to ng uno. Idbarun. Nanaykod. Di nga kabayaan sintuhan, inialop nila kabayaan nila. Pero yan, tayo mangod na mo. Ampain ilmu, natapiliban sinakal. Iqbalun. Imalop pagkabayaan sintuhan. Mga tuwan, magkagunahan kita ni umalop pagkabayaan sintuhan. Pag kay nialop na tubihon, buwala da kiyasan niyang kato taniyo. Iwan misan kiyasan niyang. Wala na nakananam. Alupun na tuwing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, nito kita kato taniyo hayat, hisiusin umalup sin kabayaan sin Tuhan. Wala niya na ialup, in kabasaran niya, siya imalup siya palawiin dayaw. Jannatan, aung kaniyar wasulwa. Aturayan. Na, mga katauti manguran na mo, mga kaanakan na mo. Paimansin Allah Ta'ala. Hasuratu Yusuf. Narpa'u darajat. Kami paimansin Tuhan yung mag-aangkat sin darajat. Way lamud na to. Intaw rihadun nga naghina nga parinta. Ang pamaprumot. Bang tu usok batu. Deng daira pagin bayin-bayin niya. Namasa na to ini. Butangan tarpulin. Na-promote long naikuan. Uno-uno kakuyagan dumatong kaniya butangan. Mga batang niyog, ang mga igadad, ang mga sayduki butang. Na parmansin Tuhan, narpa'u darajat, kami mag-aangkat. Kami magpropromote ipon. Pangasuna, hisim mapromote. Hisin ang katunsin Tuhan, narpa'u darajat. Nabang Tuhan kimuyag. Timaasin darajat muriha tao, hantara isin tao iwan tao. Labi makakuyag. In pag-angkat sin Tuhan. Narpa'u darajatu man nasya. Angkatun na mo parman si mahasut si. In darajat sin ipon na mo. Dunya iwan adlaw akhirat. Maita. Iqbalun wa sa'ada. Imalup sila pakabayaan na mo. Subay kabayaan sin Tuhan. Bukun kabayaan na to. Nasalugay na to iniri umalup pakabayaan sin Tuhan. Indarajat kabayaan na to din kato. Yan nakarandana ni Baita. Sabab na-promote. Naparmansin Allah Ta'ala, narpa'u darajati man nasya. Kabayaan na mo, bukon kabayaan na to. Ampain darajat kabayaan na to, yad to na naangkat. Kiyuyagan kita niyo. Labing kuyag. Labi makakuyag. In pag-angkat sin Tuhan sin darajat. Hay siu-siu miyagad sin kabayaan niya.
amimyad to sila pa ilmun napi na parayaw nila ing kabuhi nila rin di hababaw singguni. Turayan tayo mangud na mo. Na. Inhalga sin ilmu. Matapiliwan sinakal. In Rasul sallallahu alaihi wasallam liyaway na rin nga pangasubo. Kaya din dagbusim pangasubo. Man khairun nas. Hisiyun siya rayaw-rayaw manusia. Pakain, patuhan. Hisiyun siya rayaw-rayaw manusia, patuhan. Amad tutuan yung piyangasubo na jawab sin Quran, jawab sin hadis. Ang pemasa na to ibiya umbang pangasubuhan, hisyun siya rayaw-rayaw manusia. Pagdungog si mga aktulong na kami. Pagdungog si mga taurayan lang na kami. Pagdungog si mga tawal kawasalang na kami. Subhanallah. Najawab sin Quran. Jawab sin hadis. Bangis yung tao marayaw. Innal ladhina amanu. Palman sin Allah Ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Sa bunnal tuod. Palman si mahasut si mahatinggi. Mga sila mattan bariman. Mattan. Ibat aun bariman bukun mattan aun. On in off. Ubus aun, ubus way. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Mga sila bariman. In iman, mga tuan, a'malul kulub. Hinang sinatay. Tudyo pa kain, panagbutang kanya, pamahasot si mahating. Pag-ubutunin tapil niya, iman, intapil niya, wa amilus salihat. Tiyapilan niya mag-uso sininang kawayaan sintuhan. Pag-ibadat. Harukun Islam 5. Nahisin sila yan, ano sila yan? Ulaika hum khairul bariyah. Sila na ni mga tao sa rayaw-rayaw manusia. Sila na yan ni tao marayaw pa man sintuhan. Meta sila ni nang tao marayaw. Radiyallahu anhum. Kaya kuyakan sila sintuhan. Tuhan Tuhan. Meta sila kaya kuyakan sintuhan sabab kaya kuyakan nila isabing daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala diwalan. Tulayan Tuhan. Nah. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isun tao marayaw. Khairukum immarayaw kani man ta'allama al-Quran. Amo na yung tao imingat sin Quran ayari. In Quran mahamul niya, bang natubias sa inamuk huruf hangpu karayawan. Hambuk huruf. Harpun wahid. Hambuk saja. Magdihilin Allah Ta'ala hangpu karayawan. Hambuk huruf. Khairukum immarayaw kaning man ta'allama al-Quran.
imingat sin Quran. Nabang marayaw rin kato tanim magbas sa imingat sin Quran na isimangi. Aman di imingat na yun. Tuwa? Dahil nga sabab yan, imbay ta singkatan, tauhamasa na ito ini. In Muslim. Bang di mari. Di nila amalan, di nila basaw, ni sulat nila ini. Why solution sin problema riha dunya. Di mahalulay sin tao. Dihilan sin, di da mahalulay, magkaubusin sin. Dihilan kawasari da mahalulay, limited na katata. Saan ni kahalulay kanila? Arruju ila kitabillah. Magbalik sila, pasulat sintuhan, basaw nila. Ingatun nila. Dahil nga sabab yan, in sarayaw-rayaw mano siya amo na ini mga taon. Iban magpaingat. Kita niyo mga tuwan. Magpaingat. Na, bangway roon na imingat, way na magpaingat, wala na roonin dayaw. Bang naigin dayaw, ingimanti, mangi, waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, indayaw, mamapasin mangi. Imangi, papasunin dayaw. Nagpara intuhan tani Rabbul Alamin kanabihan iban karasulan ing kahinapusan Rasul sallallahu alaihi wasallam in maksud magparayaw sa jahataw. Turayan tuan. Dahil nga sabab yan paman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kitabun anjalnahu mubarakun. Aming kitab ini, aming Quran ini. Piatulun na maun panabinin. Mabarakat. Mana si mabarakat. Ingkatan halom na yan. Daakan iwan siliangan mabarakat. Ampeng kita ni uway. Amin himinang-hinang nakita ni barakat, wayra, bukun dama barakat. So wayra kita ni umari pa original barakat. Kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uh. Amo natin nakaroon na to. Ayaw na kita ni umagad simbukun Quran, sabab wayroon dito yung karayawan niya. Dahil nga sa biyadto, piamulan siyang katutan niyo, sin maha suci maha tinggi, iban sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, dunhaning karayawan. At ako, pag mabuka kang pato. La'allakum turhamun, paya kamu hasabab sinini. Nawang nainmano siya naglasa hasabab sinini. Wayroon minus karayawan. Multiply karayawan. Sababin hambuk, hangpu. Turayan tuan. Apabila maparayaw na to, impag-agaman na to. Ida ahsana ahadukum islamahu. Sabda sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, apabila maparayaw, sintiap-tiap hang kataureng katu taniyo, in pamaugbog taniyo agama. Parayaw natin pag-agama na ito. In tiap-tiap hambuk karayawan hang po. Tuktabulaha asyara. Tuktabulahu asyara. Ila 700 da'af. Iran sambil ba makapitong gatus karayawan hinambo. Ang pending at taumisan sa laksa,
Okay na kaya lang kau sa laksa konsum. Pag ubusin konsum, bawion na kaya lang nin sa laksa yan, naubos nin ka. Allahu Ta'ala, di pagkaubusan ka rin. Naray nga sa wabian mga tuwan. Ayaw na to tay Quran. Alupod na to yung kabayaan sintuhan siya adatun pid dunya wal akhirah. Kasanyangan dunya, iwan adlaw akhirat. Magkagunahan kita niyo, magkagunahan ni anak po na to amin niya rin, magkagunahan ni magdaratong. Na mura-murahan mga tuan, tub-tub na rin to, in pangadyan, tukbal na maarumin ni, miabot na yung wakto na to, salam doa na mo ang mga anak po na mo atiranan, mura-murahan. Hisuhod na to, pamahasot si mahatinggi. Bangman kita niyo makalamod. Dahil nga mga ipon niya, kalasahan niya rihadun niya, aula-aula na adlaw ka na. Kaya pag siya saddihan niya, sinsulga, amin, jannatan, dua sulga, sarayaw-rayaw, sulga, jannatul firdaus, iban sin jannatuan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته